Alo, moram da se uverim da je dobra. Samo trenutak. Bilo bi sjajno piti mleko uz nju. Znači, pokušao si da me ubiješ zato što uvodim metode rukovođenja. Gospodine Krabo, pa nisam imao... mogu da objasnim. Gospodine Krabo, jeste li dobro? Čuo sam... Wow! Pita! Od Lignjaslava za Sunđer Boba. Pa, evo ti je. To se dogodilo. $25. Bomba! U keba krabi! Tu si je ostavio. Nije tu. Ej, ljudi! Lignjaslave, hvala ti na piti! Morao si da ga ubiješ. Momak ti isplače džempera ti. Kako ćeš sa svojom savešću? Ubio sam ga. Evo vaše porudžbine, gospodine. Hvala. Ne, moramo da zovemo hitnu pomoć. Neće pomoći. Video sam to i ranije. Kada mu pita dođe do... Mislim, kada je stvari. Bum! Viđali ste to i ranije? 11 puta zapravo. Da, dobar dan, doktore. Neće mu pomoći. 11 puta. Kako to da mu saopštimo? Nemoj da mu kažeš. Samo će se osjećati gore. Mislim da ima vremena do zalaska sunca. Zašto da mu propastiš posljednji dan? Momak je zaslužio da uživa u posljednjim satima. Upravu ste, gospodine Krabo. Učinit ću da ovi posljednji sati života Sunđer Boba budu najbolji koje je ikada doživeo. I ovoga puta će biti ljubavi. Toliko da će se udaviti. Mentalna nota. Čuvaj se Lignjoslava. Sunđer Bobe? Da. Zaboravio sam da ti kažem da tvoj poklon ima i drugi deo. Drugi deo? Drugi deo. Nemoj, molim te, to da radiš. Šta je drugi deo? Pa, koja je najzabavnija stvar koju možeš da zamisliš? U stvari, imam spisak najzabavnijih stvari. Zovem ga spisak prijateljstva. Sjajno! Daj da vidim. Posebno zabavne stvari ispisane su crvenom olovkom. Sve je crveno. Znam! Bolje da odmah počnemo, da pređemo ceo spisak pre nego što umreš od iščekivanja. Počnimo onda.